بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Abu Nuayman'ın El-Hilyatu kitabında keledi. لأبي نعيم Hasan el-Basri rahimahullah gündördün birinde bir kişiye jolgat. Al kişi dindegi ayrım amallarga teşelүү dengeyde mani berçe mesele. Hasan el-Basri suradı. Kança yaşka keldin? Al жооп berdi. 60 yaş. Hasan aytты. Sen bilesinbi jolda bara жатканыңды? Jana joldun ayağına jeteyin dep kalganыңды? Al kişi aytты. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ağa Hasan aytты. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun degen sözdün manisin bilesinbi? Al kişi aytты. Al sözdün manisi kanday? Çınında ele köp adamlar şariatta kelgen zikir dualarda aytышат, bирок алардын маанилерин билишпейт. Al aytты. Al sözdün manisin bilesinbi? Al sözdün manisi kanday? Hasan aytты. İnna lillahi degendin manisi. Men Allah'tın pendesimin. Al eme ve ileyhi raciun degendin manisi. Men ağa kaytamın. Eğer sen Allah'tın pendesi ekeningdi, jana ağa kaytarыңды bilsen, anda sen bilgin. Al senden surayt. Al emi sen anın surarın bilsen, anda anın suralarına жооп dayarda. Anda al kişi anın sözlerine көңүл burup, bir nerselerde жақшылап үйрөнүшү керектигин түшүнөт. Анда ал Хасанга айтты. Анда кандай кылыш керек? Сен мага айтчы, эмне кылыш керек? Ал айтты. Анын жолу жеңил эле. Өмүрүңдүн калган бөлүгүндө сооп иштерди көп кылсаң, буга чейинки күнөөлөрүң кечирилет. Бирок эгер өмүрүңдүн калган бөлүгүндө күнөө кыла берсең, буга чейинки күнөөлөрүң үчүн жана андан кийинкилери үчүн да жазаланасың.